Aku ingin jadi teman nyamanmu, tempat kau hilangkan keluh kesahmu. Baiklah hadirin hadirat, ayo kita lanjutkan pertemuan ini dengan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Dan kita mohon demi keagungan sebaik surah ini dipermudahkan urusan, diberkati majlis. Dan mari kita niatkan moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan saudara Afiq Dini bin Anwar sebagai suami yang soleh, sebagai ayah yang bertakwa, dan pasangannya saudari Siti Aminah binti Patham moga menjadi isteri ibu yang solehah. Gandeng tangan, semoga bergema sampai selamanya. Dunia pasti ada akhirnya, bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini berdua. Nikmati sementara yang ada. Bersandar padaku, taruh di bahu, relakan Afiq Dini bin Anwar, aku nikahkan dikau dengan Siti Aminah binti Patham yang telah berwakilkan walinya kepadaku dengan mas kahwinnya seutas gelang. Saya Afiq Dini bin Anwar terima nikahnya Siti Aminah binti Patham dengan mas kahwin tersebut. Alhamdulillah, sah ijab kabul dan bergelar kini Afiq Dini bin Anwar dan Siti Aminah binti Patham sebagai suami dan isteri. Alhamdulillah. Pada tiap-tiap kali saya Afiq Dini bin Anwar meninggalkan isteri saya Siti Aminah binti Patham dengan sengaja atau tidak selama 4 bulan atau lebih, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama masa tersebut, sedangkan isteri saya taat kepada saya, atau saya melakukan sebarang perkara yang mencederakan tubuh badannya atau merosakkan harta bendanya atau menjatuhkan kehormatannya, kemudian mengadu dia kepada mahkamah syariah serta didapati pengaduannya itu betul, nescaya gugurlah talak isteri saya itu dengan talak 1. bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini berdua. Nikmati sementara yang ada. Semoga bergema selamanya. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Kau genggam tanganku saat diriku lemah dan terjatuh. Kau bisikkan kata yang hapus semua sesalku. Janganlah kau tinggalkan diriku.
selamat pengantin baru. Ali, very proud of you. Ali, bila tengok abang nikah, I feel very proud of you lah. We watch you grow from a small kid to now that you are husband. I would like to wish you a very joyous future with your newly wedded wife. Wish you all the best, and for you and Aminah, and have a wonderful life ahead of you. Yeah. Congrats Abang Afiq and Aminah. Finally you're married after counting down for so long. And make you babies, okay? Your niece need a friend. Okay, selamat pengantin baru. Kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku kau begitu, sayangku kau begitu sempurna, sempurna. Gambaran kita suatu hari nanti, setelah sekian lama kita jalan, lewati masa-masa yang berarti. Pihak perempuan ingin mengucapkan selamat pengantin baru. Alright, I'll see you everywhere starting from now on. Okay, all the best and doakan semoga panjang umur and sampai jannah. Alright. Wishing you guys the happiest ever, happily ever after. Yeah. Selamat pengantin baru. Wish you your marriage until Jannah. Okay. Kau dipanggil ibu sementara aku. To my husband, I know it has been a journey for us to get here. Past few months wasn't easy for you and us, but most importantly is the end goal. Alhamdulillah for the peace and trust we have in Allah, you overcome and bounce back. You are my rock. I look forward to the days ahead with you, be it good and bad. Trust me, I wouldn't want this to happen any other way. Siti Aminah, we've been through quite a journey together, okay, and definitely it wasn't the most easiest of journey, you know, especially with the last few months. Those who know why I'm wearing the cane and all that, it's not by choice lah, definitely lah. But you know, life throws curveball at you lah. Okay, what you can do is just deal with it. And definitely my loved ones, you know, my parents, my siblings, all my loved ones here, and of course not to forget Siti Aminah, my wife, has been crucial in part of my recovery. Okay, and today sitting by your side, all thanks to Allah to, you know, enable me to be here, to be by your side, to celebrate this joyous occasion with you. And I hope to be the best of husbands that I can be towards you lah, Siti Aminah. Okay, I love you. Semua indah, pejamkanlah mata.